Zdravo! Ponovo danas vaša omiljena tema, geometrija. Danas ćemo govoriti o telima u geometriji, kao što su, na primjer, prizma, raznorazne vrste prizmi. Zapravo tu će biti kocka, kvadar, trostrana prizma, a onda ćemo malo pomenuti i tela kao što su valjak, kupa i lopta. Počnimo, na primjer, od toga da li znate šta je ovo. Ovo je mreža jedne kocke. Kocka nam je možda najbliskije geometrijsko telo. Ako ste nekad igrali Čoveče ne ljuti se ili Jamb, svakako ste vidjeli kocku i sigurno znate da ima 6 strana, jer na svakoj ovoj strani kocke, koja je kvadrat, nalazio se po jedan od 6 brojeva. Dakle, mreža kocke nije ništa drugo nego 6 kvadrata. A to onda znači da ako želimo da odredimo površinu kocke, ne moramo da znamo nikakvu dodatnu posebnu formulu, nego ćemo prosto izračunati površinu jednog kvadrata i pomnožiti sa 6. Nacrtat ću jednu kocku ovdje, onako kako je obično predstavljam u 2 dimenzije. Naravno, kocka je telo, pa ima 3 dimenzije, ali se mi trudimo da nekako i u ravni tu trodimenzionalnost kocke uočimo. Dakle, jedna bočna strana kocke je kvadrat. Ja ću nacrtati ponovo jedan kvadrat. I sada, ukoliko nam je poznato da je stranica kvadrata A, to je istovremeno i osnovna ivica kocke. Površina čitave kocke tada se računa kao 6 površina kvadrata. A površina kvadrata je, znamo sigurno, A na kvadrat. Površina kocke je 6A na kvadrat. Kako se određuje zapremina kocke? Za zapreminu kocke ponovo nam je dovoljna i potrebna jedino dužina njene osnovne ivice A. Potrebno je pomnožiti površinu osnove kocke, a to je ponovo kvadrat, površina A na kvadrat, i još puta visina kocke, a visina kocke je također A. Dakle, A na kvadrat puta A i to je A na treći. Kada govorimo o nekim drugim prizmama, hajde da vidimo kako uopšte mi možemo da odredimo površinu i zapreminu bilo koje prizme. Da li zaista moramo da učimo sve te formule stvarno na pamet? Pa možemo ovako. Površinu bilo koje prizme dobit ćemo tako što opet uzmemo u obzir od kojih se ona to figura sastoji. Na primjer, kocka. Ona ima osnovu koja je kvadrat. I gore imamo istu takvu jednu kvadratnu figuru. Prema tome možemo da kažemo da kocka ima 2 osnove. Osnova, odnosno površina osnova, obeležava se slovom B. Osim toga, kocka ima i neki omotač. Taj omotač, u slučaju ove naše kocke, zapravo čine ova 4 jednaka kvadrata. Dakle, govorimo o površini omotača. Obeležimo je sa M. Površina prizme je onda 2 površine osnove i površina omotača. Naravno, zavisno od toga koja prizma je u pitanju, menjaće se figura koja se nalazi u osnovi. Ja sam ponela neke koje su mi bile u kućnoj varijanti. Često se mi u stvari srećemo sa ovim telima. Ovo je, na primjer, bočica parfema. Ona ima osnovu koja je trostrana. Dakle, imamo 3 strane i to je zapravo, pošto su te 3 strane jednake dužine, to bi bio neki jednakostranični trougao. A šta to prizma ima u svom omotaču? Svaka prizma u omotaču generalno ima pravougaonike. A koliko takvih pravougaonika imamo? Pa isto onoliko koliko koliko prizma ima strana. U ovom slučaju to su 3 strane, dakle ovdje imamo 3 pravougaonika. Kada bismo uzeli, na primjer, neku kutiju, evo ovakvu, ovo je opet mreža te kutije. Ona se sastoji od 6 pravougaonika, ali tih 6 pravougaonika nisu svi jednaki. Postoje parovi jednakih, recimo ovaj i ovaj, također ovaj ovde i ovaj ovde, i ako primetite ovaj bočni i ovaj središnji. Ovo bi bio jedan kvadar. Kvadar je također prizma. Kada bismo htjeli da odredimo površinu kvadra, kako bismo to uradili? Obrisat ću samo sada kocku.
i pokušat ćemo da predstavimo jedan kvadar. Dakle, sada crtamo pravogaonike. Isprekidanim linijama pokušavamo da označimo ono što ne vidimo, ali znamo da postoji. Koliko različitih ivica ima kvadar? Jedna ivica neka bude dužine A. Zatim, u osnovi takođe imamo ivicu dužine B. A ova treća predstavlja visinu kvadra i često obeležavamo sa C, mada može i sa H. Koliko različitih pravogaonika ima kvadar? 3. Ali postoje parovi jednakih. Kako bismo onda mogli da izračunamo kolika je ukupna površina kvadra? Ponovo bismo primenili formulu koju smo malo čas napisali. Dakle, trebaju nam dve površine osnove i jedna površina omotača. Osnova je sada pravogaonik, čije su stranice A i B. Površina pravogaonika je A puta B. Ali takav pravogaonik imamo i gore. Dakle, imat ćemo 2 puta A puta B. Plus, šta se nalazi u omotaču? U omotaču imamo još 2 para jednakih pravogaonika. Hajde da ih uočimo. Jedan pravogaonik ima stranicu B i C. On se nalazi i ovde. Dakle, imamo 2 pravogaonika, čija je površina B puta C. I da ne zaboravimo i ovaj koji je na našoj slici najveći. Njegove stranice su A i C. Isti takav pravogaonik imamo i ovde. Dakle, ponovo imamo 2 pravogaonika jednake površine, a ta površina je A puta C. Ponovo smo, koristeći isto onu formulu od maločas, dobili površinu kvadra. Ovu formulu možemo pojednostaviti tako što ćemo dvojku izvući ispred zagrade, a potom će u zagradi ostati samo proizvodi ovih stranica koji predstavljaju u stvari površine pravogaonika. Dakle, imat ćemo AB plus BC i plus AC. Ukoliko bismo želeli da odredimo zapreminu prizme, ponovo bismo imali proizvod njene osnove, odnosno površine osnove. U ovom slučaju to će biti proizvod stranica A i B i visine ove prizme, odnosno kvadra, a to je C. Opšta formula za računanje zapremine bilo koje prizme je proizvod površine osnove prizme i njene visine. Ponekad u zadacima možda će se pomenuti i dijagonala neke od ovih prizmi. Sad tu nam već treba da malo prostorno razmišljamo. Šta je ta dijagonala? Ja ću pokušati, nadam se da će to biti uočljivo, da to pokažem na jednoj prizmi koju sam otvorila. Izgleda kao neki bazen sa poklopcem. Sada, ukoliko unutar ovog bazena postavimo ovako jedan pravogaonik, tako da njegove bočne strane tačno dodiruju bočne ivice ove naše prizme. To će biti dijagonalni presek. Sad, ako ga ja izvadim, mi ćemo uočiti da je to zapravo obična figura. Ta figura je pravogaonik. Dijagonala tog pravogaonika, prikazana ovde kao bela nit, zapravo povezuje najudaljenija temena ove naše prizme. Recimo, ovo teme ovde i teme koje se nalazi na gornjoj strani najudaljenije moguće. To je dijagonala čitavog tela. Hajde da to pokažemo sada i na ovom našem crtežu. Potrebno je dakle prvo da po dijagonali osnove presečemo ovo telo. Tako ćemo dobiti nešto što ovde ne deluje kao pravogaonik, ali znamo da su ovde pravi uglovi. Stoga, ako ponovo nacrtamo ovu figuru koja je dobijena presekom, uočit ćemo da je to običan pravogaonik. Dijagonala tog pravogaonika, obeležavamo je velikim D, predstavlja u stvari dijagonalu ovog tela, odnosno kvadra. A koje su stranice ovog pravogaonika, odnosno dijagonalnog preseka? Ova linija je dijagonala
pravougaonika koji se nalazi u osnovi. Dakle, ovo je D. A ova, dakle, druga stranica pravougaonika, ona je zapravo visina, a visinu smo obeležili sa C. Sada bi nam ponovo bila potrebna Pitagorina teorema. Sjećate se da smo rekli da nam je za geometriju ona zaista najvažnija teorema. Gde god se pominje dijagonala prizme, uvek ili dijagonala nekog drugog tela, znači uvek ćemo se setiti da koristimo dijagonalu preko Pitagorine teoreme. Dakle, kako da odredimo dužinu te dijagonale? S obzirom da je dijagonala uvek ovde najduža stranica, jer se nalazi nasuprot najvećeg ugla, dobit ćemo je kada je kvadriramo tako što saberemo kvadrate preostale dve stranice. Imaćemo tako C na kvadrat plus D na kvadrat. A čemu je jednako D na kvadrat? Pa tu ćemo ponovo nacrtati onaj pravougaonik koji se nalazi u osnovi. Stranice tog pravougaonika u osnovi su A i B. Njegova dijagonala koju smo obeležili sa malim d takođe će se dobiti na osnovu Pitagorine teoreme. D na kvadrat, sada malo d koje predstavlja dijagonalu osnove, bit će ponovo zbir kvadrata stranice A i stranice B. Kada to sada ubacimo u gornju formulu, dobit ćemo da je dijagonala prizme jednostavno, kada se kvadrira, zbir kvadrata sve tri stranice. A na kvadrat, B na kvadrat i C na kvadrat. Toliko o kvadru. Trostranu prizmu ću vam samo pomenuti, prosto da vidimo od čega se i ona sastoji i kako bismo dobili njenu površinu i zapreminu. Tu će nam ponovo biti potrebni neki elementi koje smo već ranije koristili, kao što su površina jednakostraničnog trougla, na primjer, i površina pravougaonika. Cilj mi je u stvari da shvatimo da sve prizme treba posmatrati prosto kao skup određenih figura koje čine njihovu površinu, a zapremina se uvek dobija po jednostavnoj formuli koju smo malo čas napisali. Dakle, trostrana prizma. Ja ću koristiti ovaj put pravilnu trostranu prizmu. Pravilna trostrana prizma i uopšte reč pravilna kada govorimo o prizmama predstavlja zapravo reč koja nam govori nešto o osnovi te prizme. Ako je prizma pravilna, tada se u njenoj osnovi nalazi figura čije su sve stranice jednake dužine, ali istovremeno i svi uglovi u toj figuri moraju biti jednaki. Tako kada kažemo pravilna trostrana prizma, govorimo u stvari o telu koje u osnovi ima jednakostranični trougao. I ovde je taj trougao, naravno ovaj deo ne možemo da vidimo. Visina prizme biće obeležena velikim H. Sve što se odnosi na prizme kao tela, primetili ste, obeležavamo velikim slovima. Dijagonala prizme je veliko D. Ali malo čas kad smo govorili o dijagonali pravougaonika koji je bio osnova, stavili smo malo D jer je to tada dijagonala figure. Kako bismo odredili površinu i zapreminu ovakve jedne prizme? Pokazala sam je malo čas, nije ništa teško, viđali ste sigurno ovaj oblik u prirodi. Hajde prvo da napišemo onu opštu formulu. Površina je uvek jednaka zbiru dve osnove, to jest površine osnove i površine omotača ove prizme. Rekli smo malo čas da je osnova jednakostranični trougao. Površina jednakostraničnog trougla, nadam se je sada već dobro poznata formula, stranica tog trougla se kvadrira, množi se sa korenom iz 3 i onda se sve to deli sa 4. Omotač. Omotač čine tri pravougaonika. Svi oni su potpuno jednaki. Osnova je A, visina je H. Dakle, površina svakog takvog pravougaonika je, kao što vidimo i na crtežu, A puta H. Takvih pravougaonika imamo 3, pa je omotač onda 3 puta površina jednog takvog pravougaonika, odnosno A puta H i još puta 3. Sve što bi sada trebalo uraditi jeste da vratimo ove formule, ovu početnu,
i uvek kada radite površinu krenite od ove opšte formule. Sve ostalo je samo dobar crtež i prosto pogledati šta treba tu da saberemo. A na kvadrat korena iz 3 kroz 4 treba pomnožiti sa 2. Skratit će nam se naravno broj 2 i 4. Ovdje će nam ostati dvojka i još plus 3 puta a puta h. A šta je potrebno da odredimo zapreminu? Kao i uvek, prvo opšta formula. Zapremina je, sećate se, jednaka proizvodu površine osnove i visine te prizme. Površina osnove je već napisano čemu je jednaka i samo je potrebno pomnožiti je sa visinom. To ću ostaviti vama. Sada bih prešla na neka tela koja za svoju osnovu imaju krug. Takva tela su valjak i kupa. I vidjet ćemo u stvari od čega se onda prave omotači jednog i drugog tela. Dakle, ono što im je zajedničko jeste da oba tela u osnovi imaju krug, a to onda znači da bismo trebali da naučimo i formule za obim i površinu kruga. Hajde da onda nacrtamo prvo jedan krug. Ono što nam je za krug najvažnije jeste rastojanje od njegovog centra do bilo koje tačke na kružnoj liniji. To rastojanje je poluprečnik. Ako bismo nacrtali to rastojanje i sa ove strane, dobili bismo 2 poluprečnika, odnosno čitava ova dužina predstavlja prečnik kruga. Ja je obično obeležavam sa 2r. Kolika bi bila dužina ove kružne linije? To je ono što nazivamo obimom kruga. Obim kruga, čiji je poluprečnik r, jednak je prečniku tog kruga, dakle 2r, i puta broj koji je neizostavni deo svake formule za krug ili za loptu, a to je broj pi. Nekada u zadacima dobijemo da je pi 22 sedmine, broj 3, 3,14, onako kako dobijemo u zadacima, tako ćemo ga koristiti. To je u suštini beskonačan decimalni broj, ali mi njegovu vrednost često zaokružimo. Kako bismo sada odredili površinu kruga? Površina kruga takođe zavisi od veličine njegovog poluprečnika. Kada se poveća poluprečnik, povećava se automatski i veličina tog kruga i njegov obim i površina. Površina kruga bi bila, dakle, srazmerna tom poluprečniku i to poluprečniku na kvadrat. I ponovo pi. Bez njega nijedna formula za krug, rekli smo, ne može da se zapiše korektno. To je ono osnovno što nam je važno za krug. I ja bih sada htjela da nešto kažemo i o valjku i o kupi. Pa da kasnije uradimo i neki zadatak. U stvari, mogli bismo zadatak da uradimo odmah dok objašnjavamo nešto o valjku. Hajde da pronađemo neki zanimljiv primjer. Evo, može ovdje. Imamo valjak čiji je prečnik 14 cm. Malo pre smo pominjali prečnik, dakle to je 2 poluprečnika, je li tako? To je ovo. 2r je 14 cm. Iz toga odmah možemo da zaključimo koliki je poluprečnik. Poluprečnik je 7. Poznato je takođe da je visina tog valjka, dakle rastojanje od jedne do druge osnove, obeležavamo ga sa h, 10 cm. Ja ću pisati samo 10 bez oznake za centimetre. I tom valjku treba da smanjimo prečnik na 10 cm. Znači dobit ćemo neki valjak koji je, da kažemo, tanji. Mogli bismo da uzmemo i neku drugu boju. Dakle, opet govorimo o prečniku, ali s obzirom da to više nije isti onaj prečnik, obeležit ćemo ga drugačijim slovom. Dakle, ovo neka sada bude 2R1. 2R1 treba da bude 10 cm, a to znači da će R1 sada biti 5. Ideja je da, iako smo promenili poluprečnik,
zadržimo istu zapreminu ovog valjka. A to znači da će onda morati da dođe do promene dužine visine valjka. Ona će naravno morati da se poveća. Kako bismo izračunali zapreminu valjka? Pa isto kao kad smo radili prizme. Zapreminu bilo kog valjka računamo tako što pomnožimo površinu njegove osnove i njegovu visinu. Jednostavna formula. Kada budemo tražili zapreminu ovog valjka, s obzirom da je to ista zapremina, ja ću je obeležiti sa V, bit će potrebno sada da odredimo površinu ovog novog kruga, pa ću zato pisati B1. I takođe ova visina je visina H1. Hajde da vidimo kolika je površina osnove. S obzirom da je osnova krug, nacrtat ću ovde jedan krug, malo čas smo ga pominjali, poluprečnik ovog kruga je R, površina osnove je zapravo površina tog kruga, a to je R na kvadrat puta pi. R je 7, pa R na kvadrat 49. Površina osnove ovog prvog kruga je 49 pi. Sada imamo sve podatke koji su nam potrebni da bismo odredili njegovu zapreminu. Zapremina valjka bit će jednaka površina osnove koja iznosi 49 pi i puta visina tog valjka, a visina je, kao što je rečeno u zadatku, 10. Zapremina je 490 pi. Zapremina se izražava u kubnim mernim jedinicama, ovde bi to bilo centimetara kubnih. A da vidimo sada kolika je površina ove druge osnove. Promenom poluprečnika naravno menja se i površina kruga, pa će površina ovog kruga biti sada R1 na kvadrat pi, odnosno kada stavimo da je R1 jednako 5, površina kruga bit će 25 puta pi. Rečeno je da su ove zapremine jednake. Hajde da ih onda izjednačimo. Zapremina ovog valjka je 490 pi, a ovde imamo znači površinu koja je 25 pi i nepoznata nam je visina H1. Kada skratimo pi i pi na obe strane i takođe podelimo, dobit ćemo da je H1 jednako 490 podeljeno sa 25 i to je 19,6. Odgovor na pitanje za koliko treba promeniti visinu valjka je sada prosto da oduzmemo od ove nove visine onu koju smo imali na početku. Dakle, za koliko se promenila visina, odredit ćemo tako što od nove visine H1 oduzmemo početnu visinu H, a to će biti tada 19,6 manje 10 i to je 9,6 cm. Ja ću sačuvati ovaj valjak da pomenemo i formulu za površinu valjka, a za to će nam biti potrebna takođe mreža jednog valjka. Ono što je interesantno jeste da mrežu valjka zapravo njegov omotač čini običan pravogaonik, a njegove osnove su, kao što smo malo pre rekli, dva identična kruga. Dakle, pamtimo formulu za površinu kruga R na kvadrat pi, a za omotač će nam prosto trebati da znamo površinu pravogaonika, koju verujem da već svi znamo. Ovo je običan pravogaonik, zapravo list papira u boji. I ja ću sada taj list papira prosto saviti i dobit ću u stvari omotač valjka. I da bi valjak bio kako treba, mora krug koji će biti poklopac ovog našeg omotača, sad vi to ne vidite baš najbolje, ali mora tačno da bude one veličine koju diktira omotač valjka. Šta to u stvari znači? Hajde da nacrtamo pa da malo izanaliziramo. Rekli smo malo čas da je omotač valjka običan pravogaonik. Crtamo pravogaonik. I videli smo da smo ga poklopili jednim krugom. Takav krug bit će i gore
i dole potpuno isti, odnosno istog poluprečnika. Ako je poluprečnik kruga R, na koji način je povezan taj krug sa ovim omotačem? Praktično, dužina ove linije, odnosno ove stranice valjka, mora tačno da bude jednaka dužini, odnosno obimu ovog kruga. Dakle, dužini kružne linije. Jer se taj valjak, odnosno njegov omotač, tačno savija po ovom krugu. A pošto je obim kruga srazmeran njegovom prečniku i iznosi 2rπ, to znači da i ova stranica pravougaonika koji je omotač valjka mora takođe imati dužinu 2rπ. Ova druga stranica ovog pravougaonika u omotaču zapravo nije ništa drugo nego visina valjka, dakle ovo je h, i ne treba opet pamtiti nikakvu posebnu formulu za površinu omotača. Površina omotača je proizvod stranice 2rπ i stranice h. Dakle, ako sada želimo da napišemo ukupnu formulu za površinu valjka, isto kao i kod prizme, opšta formula će biti bez ikakve promene. Dakle, potrebno je sabrati dve površine omotača, dve površine osnove i jednu površinu omotača. Površina osnove je površina kruga, pa će to biti 2 puta r na kvadrat pi i plus površina omotača koji iznosi 2 puta r puta pi puta h. Možemo da uradimo još jednu stvar. Primećujemo da ovdje ima nekoliko zajedničkih elemenata, na primjer broj 2, 1, r i pi. To možemo sada da izdvojimo i da napišemo površinu na sljedeći način. 2r pi puta, a u zagradi će nam ostati sljedeće. 1r odavde i odavde će nam ostati visina. Ovo je nešto kraća formula za površinu, ali nemojte je učiti napamet. Jednostavno zapamtite da valjak ima dva kruga, da je površina svakog tog kruga r na kvadrat pi, da ova dužina mora biti jednaka obimu kruga i da je prosto ono što je omotač valjka ništa drugo nego pravougaonik. Sljedeće telo, koje takođe za osnovu ima krug, je kupa. Ne znam da li ste nekada probali da napravite kupu i da li ste se pitali kako se u stvari uopšte dobija omotač kupe. Tu se ponovo pojavljuje jedan krug, ali ne onaj krug koji će biti u osnovi samog tela, već krug od kojeg mi treba da isečemo jedan kružni isečak, odnosno taj kružni isečak predstavljaće omotač te naše kupe. Ja sam ponovo spremila ovdje neke krugove, one isti koje smo malo čas koristili za valjak, ali pogledajte sada ovo. Ovo je sada deo nekog kruga, primećujete. Ako ja sada savijem taj deo kruga, ono što ću dobiti je zapravo, ne znam s koje strane najbolje vidite, ovo će zapravo sada biti omotač jedne kupe. I ponovo ćemo staviti jedan krug i eto, to je kupa. Dakle, hajde da opet nacrtamo tu kupu i da vidimo od čega se ona to sastoji. Vidjeli ste da sam ja uzela jedan kružni isečak, dakle nacrtat ću jedan veliki krug i jedan deo tog kruga poslužit će mi za omotač kupe. Ovdje će mi trebati još jedan krug koji će biti dno, odnosno osnova kupe. Šta opet ovdje mora da se poklopi? Vidjeli ste da sam morala tačno da uklopim da kada savijem ovaj omotač, ovdje mogu da stavim tačno određeni krug. Ako stavim, na primjer, ovaj krug, on je previše mali. Ali ako upotrebim ovaj krug, njegova veličina će biti baš kako treba za ovaj omotač. Šta to onda povezuje kupu i krug? Dužina ove linije. Dužina ove linije, koja predstavlja dužinu kružnog luka, tačno mora biti jednaka opet obimu ovog kruga koji se nalazi u osnovi. Uzmimo da je poluprečnik ovog velikog kruga S. S predstavlja izvodnicu kupe, ali to je zapravo samo poluprečnik ovog kruga. Ovdje se nalazi ugao koji nazivamo centralnim uglom, obeležavamo ga obično sa alfa
i ovdje ćemo imati krug čiji je poluprečnik R. Hajde da vam sada dam jedan zadatak. Recimo da smo napravili kupu tako što smo uzeli četvrtinu ovog kruga. Evo jednog kruga, ali meni treba samo jedna njegova četvrtina. Dakle, ovdje je pravugao. Jer pun krug ima, kao što znamo, 360 stepeni. Mi od ovoga sada treba da napravimo omotač valjka. Omotač valjka ima površinu koju obeležavamo sa M, a površina osnove je B. Kada to uradimo, obeležit ću ovo sa S, potrebno je također pronaći odgovarajući krug. Dakle, ovdje će biti krug, tačno odgovarajućeg obima, odnosno poluprečnika. Obeležit ću taj poluprečnik sa R. I sve što nam je poznato je recimo dužina ove izvodnice kupe S. Neka iznosi 8 cm. Kako mi sada da nađemo recimo kolika je zapremina ove kupe? Pa hajde da vidimo kako bismo uopšte odredili zapreminu bilo koje kupe. Nacrtat ću jednu kupu. Evo možemo ovdje. Dakle, kupa dole ima krug. Ovdje se nalazi visina kupe. To je rastojanje od centra kruga do vrha kupe i to rastojanje je također H. Poluprečnik je R. Visina pada na krug pod pravim uglom, pa ovdje imamo pravougli trougao čija će najduža stranica, odnosno hipotenuza, biti jednaka izvodnici, odnosno upravo ovoj dužini. Zapremina kupe računa se na jednostavan način. Liči malo na zapreminu prizme, ali sad zamislite da je ovdje prizma neka. Ona se ne bi sužavala. Zbog tog sužavanja kupa gubi malo na zapremini, pa je njena zapremina jednaka 1/3 onog proizvoda koji smo imali maločas kod prizmi i kod valjka. Formula za zapreminu kupe bit će 1/3 proizvoda baze i visine, odnosno površine osnove visine. Također će nam vrlo koristiti da znamo Pitagorinu teoremu. Sećate se, uvek se vraćam na nju, ali ona je stvarno jako, jako važna. Ona pomaže da povežemo ove tri osnovne dužine kupe. R kao poluprečnik kruga u osnovi, visinu kupe i njenu izvodnicu. Hajde da napišemo onda Pitagorinu teoremu za kupu. S na kvadrat kao najduža stranica jednaka je zbiru kvadrata nad preostale dve katete, a to su visina H i poluprečnik R. Dobro. Sad ostaje još jedan problem. Čini se da imamo premalo podataka. Sve što nam je poznato jeste poluprečnik ovog kruga. Ali setimo se da je ovo četvrtina nekog većeg kruga. Čemu je onda jednaka dužina ove linije? Ta linija bit će onda jednaka četvrtini obima ovog kruga. A obim kruga je, kao što znamo, 2 puta poluprečnik, to je S, i puta pi. Ali pošto mi imamo samo četvrtinu od toga, podelit ćemo sa 4. Dakle, dužina ove kružne linije, to je dela kružne linije ili ovog kružnog luka, jednaka je obimu ovog kruga, ali samo 1/4. Ova dužina mora biti jednaka obimu ovog kruga. Malo pre smo to objašnjavali, a obim ovog kruga je 2 puta R i puta pi. Sada imamo vezu između poluprečnika ovog velikog i poluprečnika malog kruga. Šta možemo ovdje da skratimo? Pa možemo recimo da podelimo brojeve 2 i 2, odnosno celu jednačinu možemo da podelimo sa 2 i također možemo da podelimo sa pi. Šta će nam ostati? Sa leve strane S je 8 cm, delimo sa 4 i to je jednako R. Dakle, R je jednako 2. 3 važne stvari koje nam trebaju za kupu, zapamtite ih, su izvodnica, visina i poluprečnik. Ali, ako znamo 2 od ove 3 dužine, vrlo lako ćemo pomoću Pitagorine teoreme naći i treću. Mi za sada znamo koliki je poluprečnik i također je poznato kolika je izvodnica.
Da bismo odredili visinu koja nam je neophodna za zapreminu, upotrebit ćemo Pitagorinu teoremu. H na kvadrat bit će tako jednako S na kvadrat manje R na kvadrat. Ja ću pisati s ove strane, možda vam je lakše. H na kvadrat je S je 8, 8 na kvadrat je 64. R je 2, R na kvadrat je 4. Tako dobijamo da je H na kvadrat jednako 60. 60 nije broj iz kojeg možemo lako da izvadimo koren, ali mogli bismo, na primjer, da ga podelimo na dva dela i to je jedan deo iz kojeg možemo da izvadimo koren. Recimo ovako. To bi onda bio koren iz broj 60 pišemo kao broj 4 puta broj 15. Koren iz 4 je 2, a koren iz 15 ostaće baš tu gde jeste. Dakle, nećemo ga pisati ni u jednom drugom obliku. Sada kada imamo i visinu, možemo da odredimo zapreminu, ali pre toga moramo da odredimo i površinu osnove. Površina osnove je R na kvadrat pi, površina kruga, a pošto je poluprečnik tog kruga 2, R na kvadrat je 2 na kvadrat i to je 4 pi. Sada je zapremina jednaka. U stvari, ovo će biti mnogo nisko. Hajde da obrišemo onda ovaj deo. Zapreminu ćemo dobiti, dakle, tako što pomnožimo površinu osnove koja iznosi 4 pi sa visinom koja je 2 korena iz 15. I ne zaboravite uvek da sve to podelite sa 3. Uvek se setite, sve što ide u špic moramo da podelimo sa 3. V je jednako, 4 puta 2 je 8, 8 pi, koren iz 15 podeljeno sa 3. I za kraj da pogledamo još koja bi bila površina kupe. Površina kupe sastoji se iz kruga i ovog kružnog isečka. Površina kružnog isečka je površina omotača kupe. Obeležimo je sa M. Čemu će biti jednaka površina omotača? M je jednako pi puta R i puta S. A površina osnove je, kao što smo rekli, R na kvadrat pi. Površina kruga. Da bismo odredili površinu kupe, samo treba da pogledamo od čega se ona sastoji. Omotač i baza. Jedna baza i jedan omotač. Površina kupe je tako prosto zbir površine osnove i površine omotača. Toliko za danas. Bilo je još puno zadataka koje sam htela da uradimo, ali bojim se da ćemo morati da ih ostavimo za neki drugi put. Savladiti ova tela sigurno će vam koristiti i za kasnije. Pozdrav!